abusuafo akwaba sonko enkoma obibia sadane da munya ebre eje edwa etie ensemu ayede ebebesomo ewo tumagin echefidie kase yi eso Ghana wahala dwumedie enamani guso amohwe na mosomfo munuaba ekwesikapa enamotimini na enedei wo bawarefo bi ababonte ede eye nehi asem aba betu edwa na enye obawarefo keko se eye MPB eyere achese MP no abusuafo ni din ama meto eye edwa na yere no so edin ama ameto eye edwa enesam na eye maame no echiremu a eye ni kunu no sika was spending ewo eye sequence ma afoforo ehwo no echen de wode eye impuntudwuma ewo eye ne constituency eye ehonum na abusuafo yenua ba eye atwere eye ne letter anase na adwenkyere tin ede ababa to abonti a wogidi sa na onti asese edenti a emema etimi di bone fosem sa denti a emema etimi cheat upon de oba ba yama ni nyina na wono de ono o play eye tactical way pa because of eye enkwada wone eye papa ne wona nunti ena amani nyina no chese ensem no oya na wamene oya na wamene nanso abato adrum na se de papa yi ye campaign ne ama na kwanya krampo enkofo se di na chi so mbeto ama ne no krampo na chese wohu a na eye den eku nokra enesa na ebusuafo yenua ba no entremu a wode eba ye no na chese ebehu behia se mekenkan ede amamu o say Hi Bonzi, I have a question for all men on your page, but before I ask the question, I want to introduce the reason to you. My husband is Honorable so and so MP for so and so. He is campaigning to retain his seat in Parliament for no work done. I find it difficult to understand how he can go to the electorate to convince them to vote for him again. The amount of money from his other account has been given to 2 women I know he is sleeping with is more than any project he's ever done in his constituency. I have had him followed for some time in the past years and have gathered a lot of evidence to stand on to divorce him, but like every other woman in my shoes, I am being tactical because of our children I have with him. His constituency is not benefiting from his representation in the parliament. His women are in his parliament, his women are. He takes very good care of them, but I am still finding it difficult to reconcile his action. I have tried to play along and pretend for long. He disgusts me when he touches me. On his campaign, he mentioned God a lot, but he is not a godly man and by any stretch. Why are men bold to lie and cheat? Why are public officials deceptive and opportunists? Because I can't find any other word to describe my husband. We ene eye yenua ba no chese ne nsamam wodi etu edwa wodwen wam wonte eye ase wo fani ni difficult say like emema ebetimi aye dadafo to the extent they say when put there we MP achese wo mpotemo ehonum achese empotemo honum ne enya de se nipa da sani entati abampo na anka abase nipa mpo no enya eye emwa edi free eye ni kunu yi eho awo kirema achese emma ni kunu no ne wo mo enante ne de wo mo timi benefit pam na wa try ya se bia nkode ne mfonso ebeche no wo pretend se bibia ye okay nanso so ade no wontimi enya because wa mankofo monitor na for so long ahwehwe na chese wo evidence obetimi agina so edi ejai eye bema no nanso so enam eye enkwada wone eye bema no ewo enti no ena amada ne da na waye den waka eye ne nsem eye den ede ahye na wutie eye wo bayi ne nsem a wodi etudwa wo bia wone ni kunatena we eye clear evidence esika empuntu a enkoso wo memu eye enyoma akwan a enye ensu a empotemu bi enie eye suku adan eye constituency bi enie chese wohia adokro eye mpotemu mantemu mantwe bi a chese wo mo ebre enyina no abusua se wo hu no
we na yesi an yenya empanifo a wo mu edi eye wo man no eso we nyina yesi yenya wo mu ayehu wo so wo mu nim dia wo betimi aboa ama wo man no etumpo nti wo man ni yeyo enie wo mu ayeyi wo mu se womo emboa ma wo man no entumpo no abusuafo ebi eni ana because enya de sem wo ba chese ni kunu ewo animonyam se wo betimi aba bonten sem wo begu nanimu ase sika ben na wo pa onya ana se den na wo hwehwa ne nsa entimi enka enu nti ebe ma na bo abonten aba begu eye ni kunu animu ase sem eye binipa wo de eye we no esende no eye relationship advisor just wo de eye David Bonze Mibri I wo no ena chese wo de ni kunu ni din any constituency a wo etu dwane so abrantie no mum ena chese epepa edi free ho no say ena post no etie se de eda screen no eso na ham sa a chese ye nuaba no echire mu enwoma eye MP ayeyi no se wontena eye wo mamu wo ye na se wo man yi ye pene nkoso nie na se ye say ya se wo ye MP na wo di boni say wo ye MP na say e na wo de wo man no esika eye esika wo bia betimi a benefit from it no wotimi select some a group of people na wo ye wadwen se wo mo nko a e na wo de ye se esika no ebe hwe wo mo a ene na o man no ebetimi akoso wo man no ebetimi atumpon wo man no ebetimi edrum pempen so a ye hwehwe se wo man no ebedura na we de ye mampani wasom a eye den ya wati bi empanifo amutie mo nsoso mwati bi na se empanifo amo ne wo mo ebopo mo de eye dwumade e hye wo mo ensam se mo ni mpefese ni pen empotem mo awowo wo hu fa so de bia emfiri so na so dan da mo di sika ma no dan da mo de nyoma hye ne nsa na mpuntu dwuma enkoso e wo ne mpatem a enti ye ntimi nsesa na se de eye mampani akonya yetimi sesa eye ebi ne MP akonya so ye ntimi nsesa na ana se eye den eye katasi memwaso binti ne ye mankrofo bitimi gina eye gina bia chese wutu na entu ana sedem because utie ye ni abayi ana ye maami ne nsam a welcome eye ade e ha no eye ade a wo ne se ne manfo eye dey ebre ne manfo ekọ eye ahunyenhia mu na enye eho nko a eye wiase afa na nyina Ghana the countries and I say ye regions e wa hanom no dodo na ebre bebre na ekọ eye sa wo ha mu ntabusua eye mpanifo mo nhwe na mo ntumu na ensi won na wo bi edi dwuma bi na emfa ho ne se de nkofo pe na asem enam se wo ye adoye wa abontinti na se wo mo beto ma na mo hwe na se sika mo de ma no se won fa nya mpuntu dwuma na enkoso a mutimi sore na mo dum na esi fom na ne ese na efata no mo fa ento ye because ye ntimi nhwe ema nchima emmemebre ye nhwe ema eye dache manom wo mo nsoso emmemefa eye ateti a enedey ye nsoso ye fa mu no ebie ana abusuan wo nsoso wo dwen ho esen ye nua bayi na nsem ode etu dwen wo ne se eye no gwase bi ena wo pese odi gu eye ne kunu ana se eye no kura wo kan no ntia wo sempanifo enhwe na wo mo ema eye ye entimi ento ye na eye wo mayi ye ntimi entumpon se de amahodo bi so etimi etumpon no ana for wadwen kire ebrei e wo toma GH your comment section so ebiem like videos na share me adoma no so se de nya upload video bi awon so watimi enya notification na emrepa no akekan ma dwen kire no e de ama me de dwumade ho chia me midin ene ekuyese kapada sene yebesane hia makramo. Too much GH. We did that say Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you. Me did the Isaac Ojampo. We bring family the great tempo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH. More too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet kun chacha. On say me catch was say bomodin na hwe Too Much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade. Kat won na bomodin na be hwe Too Much GH. Beshe ne subscribe bomodin o beshe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura